Legal Foundation and Hukum Berkenan dan Penyirekan. Nur Fatin binti Nur Zabri, Pulau Pinang, 7 Mei 1996. Iza Faraniba, Lamza, 2 Januari 1997. Riza Putri Hidayat, Sipret, 1996. Ovi Munawara, Banda Aceh, 23 April 1994. Siti Maymunah binti Muhammad Rijal, Kuala Lumpur, 26 Juni 1995. Nita Azita dan Balai, 8 Juni 1996. Rahayu Baya, Dalam Juren, 29 Maret 1996. Siti Sofifah binti Taufik Suhaimi, Malaysia, 27 Agustus 1995. Mutia Safitri, Bengkulu, 1 Januari 1997. Fatin Najwa binti Kamarudin, Kedah, 10 Oktober 1994. Syahria Murni, Kampung Halai, 24 Februari 1994. Munazira, Tangan Cun, 6 Mei 1996. Hayatul Nufus, Muhammad, 2 April 1995. Asma Soleha binti Mustafa Kamal, Perak, 1 Maret 1995. Widya Kohasi, Pasar Lama, 15 Februari 1996. Megawati, Belah Kuala, 10 Juni 1994. Nurma, Ladang Visi, 12 Desember 1995. Nur Bayani, Labang, 13 Maret 1996. Gusti Sarmofianda, Alu Muganda, 17 Agustus 1996. Ardawati, Busung, 16 April 1995. Nabila Firza, Rum Senoe, 28 April 1996. Nurul Fitri, Desa Raja, 8 Januari 1997. Nur Fajrina, Manggra, 31 Juli 1996. Nur Masyifa, Musane, 11 Juni 1997. Rahma Mona, I Alam Daya, 18 April 1994. Riza Mulia, Perak, 14 November 1996. Syari Anugrah Dwi, Takemon, 8 Januari 1996. Siti Rahmi Sarjani, Banda Aceh, 7 Desember 1993. Nana Gasriani, Desa Rayu, 19 Agustus 1997. Fadlina Suhani, Banda Aceh, 27 Juli 1993. Cuntintan Rizki Alami, Banda Aceh, 16 Januari 1995. Wiwi Kuslianita, Rumana, 5 Mei 1995.
Jun Putri Arinita, Sedelo, 11 April 1995. Nurma Kuviana, Pulau Aceh, 26 Juni 1995. Purratina, Lur Semawe, 3 Juli 1995. Erni Yusfa, Ujung Karang, 25 Mei 1997. Elvira Kusmira, Selengkap, 2 Januari 1997. Harumi Fitri Rahayu, Utara 3 Maret 1995. Zahra Maulina, Bromro, 13 September 1995. Erna Junita, Pasir Tibet, 11 Maret 1994. Hisma Elisa, Lampuja, 5 September 1996. Nur Syahira Syazwani, Jerusalem, Malaysia, 27 Agustus 1996. Jumiati, Aceh Pusat, 16 Januari 1995. Afifah Syahidah binti Maulana Halim, Malaysia, 4 Juli 1994. Sufrida Suso, 30 April 1993. Cempaka Sari Haha, Dusun Rahma, 17 Juli 1996. Nova Rahmaya, Mukarram, 27 Agustus 1996. Syaraya, Temana, 21 Juli 1995. Eka Syafiana Dewi, Desa Kampung Raya, 20 Mei 1996. Anita Rahayu, Sibri, 15 Desember 1996. Nurul Haryati, Singkohon, 15 Maret 1994. Mawada Bahdi Bantona, 14 Maret 1996. Nurul Aida, Ujung Karang, 2 Januari 1996. Era Wali, Rampung Jun, 31 Januari 1995. Atika Mawada, Ramu, 24 Januari 1995. Astuti Lenawati, Hutan Panjang, 13 September 1996. Nur Zaira, Banda Aceh, 12 April 1995. Nadratul Laili, Tapak Tua, 26 November 1996. Khalidah Lia, Menasa Luhur, 25 Februari 1996. Ira Nurliza, Silpa Ayam, 17 Juli 1995. Nuri Andini, Padang Panjang, 22 April 1996. Erdawati, Igulu, 21 April 1996. Nurul Husna, Umi Beting, 15 Oktober 1996. Ibu Marita, Desa Kampung Padan, 25 Juli 1996. Rahmana Oriana, Samalangan, 19 Oktober 1996. Badratul Nafisa, Lubuk Luar Aceh Besar, 20 September 1993. Dewi Rahma, Siri, 23 Juli 1996. Desi Wulandari, Banda Aceh, 28 Desember 1996. Wanita yang Salpina, Labuhan Hati, 15 Juni 1996. Yusmaila, Pulang Kejeret, 17 Agustus 1995. Asmaul Husna, Pasir Tibet, 5 Oktober 1996. Natasha, Aceh Besar, 8 November 1996.
Agus Santika untuk tanah 18 Agustus 1996. Dalila Miranti Pak Banda Aceh 7 Desember 1996. Hamid Purba dari Rabu 23 Agustus 1996. Yuna Sabila Cilegon 3 November 1996. Maya Hamida Wardani Banda Aceh 6 Mei 1996. Rifa Yasira Banda Aceh 7 Desember 1996. Nadla Khairina Banda Aceh 1 Oktober 1996. Fitra Rizki Sabah 30 Februari 1997. Mila
Puji 7 Agustus 1993. Reza Fahmi pada Aceh 6 April 1996. Aris Rahmanila Tompori 5 April 1996. Tugu Muhammad Iqbal Mufi Kota Pati 4 Juni 1996. Ikhwan Zuhdi Aceh Besar 25 Januari 1996. Mulia Allah Muki 8 Maret 1995. Amin Rais Banda Aceh 31 Juli 1994. Agus Salim Banda Aceh 15 Agustus 1994. Khairil Rahmat Pakar Babu 13 Desember 1987. Tarmizi Banda Aceh 1 April 1996. Marturis Lalu Purnawa 11 April 1993. Yusrila 22 November 1991. Junaidi Desa Matagun 4 Agustus 1993. Rizal Fahmi Raya 3 September 1994. MC Bran Manisi Desa Paru 24 April 1995. Zahul Suadi Barat Daya 2 Mei 1996. Muhammad Agus Andika Kota Jangkau 17 Agustus 1996. Muhammad Salfaqi bin Muhammad Isa Jeddah 7 Oktober 1995. Muhammad Habib Al-Ma'am 5 Oktober 1995. Farid Mulia Aceh Besar 8 Januari 1995. Dr. Ali 5 Sili 17 Januari 1992. Harisoti mengatah Faktor Lagu 19 Januari 1996. Afrika Air Program 29 Februari 1996. Ali Syahputra Kelana pada Aceh 18 April 1994. Juan Iklan Muki pada Aceh Selatan 11 Januari 1993. DR Ampun Jampa Pulau Rempaya 23 November 1994. Abdul Rahman Simpang Lanjang 12 Februari 1994. Reza Antoni Desa Gunung Ketek 14 Februari 1997. Junaidi Aluguru 24 Oktober 1994. Fatah Arifah Putri 14 Juni 1994.
Red